scripture swords for personal battles. Let's open our Bibles to 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Lahat po tayo ay may mga personal struggles. Now, kaya't ko nga maawatan nyo kakabsat, iti context wano turong deti nga message. Listen, oftentimes in life, the real problem is not the problem, but our attitudes, our mindset, our perspective. Remember, problems come and go. But the Lord promised us victory. But how? How are we going to be victorious over our problems, over our challenges in life? The first thing that we need to learn to overcome is ourselves. We are more than conquerors, the Bible says. So on that note, kadayjay kakabsat nga matter or issue comes deti lesson tayo on how we can overcome our personal struggles. Remember that as Christians, we have three enemies to overcome and to conquer. We have Satan, and he is very cunning. He is the author of all forms of deception, and he is a destructive enemy. Makadadael, right? We also have the world. Iso dito yung sistema, iti biyag, ti aglawlaw tayo kakabsat. Where we live in, the environment, the community, the kunata yung society, influensya iti world. And then we have ourselves. As God's people, the Lord wants us to live a victorious life. Victorious life meaning, nag-reflect iti biyag tayo, ti bilag ti Apo, because God said, greater is He that is in you than he that is in the world. But how are we going to overcome all of these things? In 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5, the Bible says, ta uray no magmagna kami itilasag. Meaning, at datay pelang kadeti flesh, okay? Saan kami ang makibakal kas itilasag. Meaning, we are not going to use the fleshly or the carnal or the human way to defeat the human problem. So hindi natin gagamitin yung ating human way. Tadagiti igam ti kinasoldado mi, ket saanda alinalasag. So it is not human philosophy. Okay? Han nga DJ, bukod tayo nga kapanunutan, iti usaran tayo, nga mangduprak dagiti personal nga struggle tayo. But what? Ngem man nakabalinda ti Diyos, anat ti power, deti nga weapon tayo, mangrebek kadagiti sariked-ked. Imagine? Meaning, in our life, adu dagiti aramidan ti diablo, wenno solisog ti lubong, wenno DJ nature tayo nga kastao, nga isot manglapad, isot mangbangan, isot mangikabil ti pakaitibkulan, tapno da tayo nga anak iti Apo, kat saan tayo nga nabalegi ti panagserbi tayo keng kuanan. Kaya tiyungot lang tinabalegi ng agserbi ti Apo kakabsat. Amen? Raise your hand. You want to be a victorious servant of the Lord? So you need to overcome your personal struggle, overcome the world and the devil. Now how do we overcome that? Kunana, we have a weapon. Nga dating a weapon tayo, kat mighty, kunana, nga mangrebek pulling down strongholds. No stronghold ko natin amin kakabsat. Iso digitoy kas lang anat kahit ko sa unan. They are just like the quarters. No kuma kuha kakabsat, no kuma soldado headquarter. Di paggapuan iti utos. Paggapuan ti command. Paggapuan iti weapon para kadeti nga army. Now, sabi ng Bible, our weapon is able to pull down strongholds. So, I want you to listen very carefully, okay?
Habang agdingag kayo, ag-reflect kayo ti sarili yu kakabsat. Agpanpanunot kayo, okay? Hala nga basta amen ha? Agpanunot kayo, ag-reflect tayo, di bagbagi tayo. In verse 5 ko na, adupraken da dagiti panagis-isip, you see? Tigayam talaga kakabsat, nga issue ti Bible, may panggap ti spiritual warfare is what? The mind. A defeated Christian is defeated because of the mind. A victorious Christian is victorious because of his mind. Dupraken na dagiti panagis-isip ken amin anangato abanag abumusor ti panakaammo ti Dios ket ibalod dati amin a panunot ti panagtulnog ken Kristo. Now, this week mapangkiagubra di ngamin. You will meet people, you will encounter problems and trials. Would you like to have a victorious life or would you like to be a victim? Nga, kayat nga sawen, dagiti sitwasyon ko natay ko, awang kastoy, nangarod, kastoy. Wano adda ka datayo kakabsat iti panunot nga maka-overcome. Uray kastat sitwasyon, by God's grace, kastoy. We have a positive outlook because of this scriptural sword that we are equipped with. Masapo na ma-equip tayo kakabsat, iti weapon, kasi iti Kristiyano, hala nga puro agsarsarapat problema, unog depensa. Iti Kristiyano, masapo la kanker. Ikangker tayo, dagiti madi, iti biyag tayo. Ikangker tayo kakabsat, dagiti mangbangan, iti panagserbita iti apo. That is the stance of a Christian. A good offense, sabi nga, is a good defense. So the Christian is not just on a defensive, ngagsarsarapa kakabsat ti sulisog. No dikat he is on the offensive. But what are the weapons that we need to equip ourselves with? In Ephesians chapter 6 verse 17, Ephesians chapter 6 verse number 17, it says, alain nyo met, ti panakakabal, ti ulo, ti panakaisalakan. Now, what's the next? Ken ti kampilan, ti espiritu, nga iso ti sao ti Diyos. The sword of the Spirit, which is the Word of God. So, personally kakabsat, i-exercise ko, DJ ko na ti Biblia nga, be sober and be vigilant. In a given situation, okay, in a given situation or circumstance, mindful lang kakabsat nga it's either dahito nga sitwasyon, agbalin nga obstacle kanyak, wenno agbalin nga stepping stone. Are you listening? Do you have circumstances right now you think are an obstacle to you or an stepping stone for you? Laglagi po nyo kakabsat, listen, ti more than conqueror, deti ti meaning na. The difference between a conqueror and more than conqueror is this. The conqueror, he can kill people. The more than conqueror, he can make people his servant. That's more than a conqueror. Conqueror can kill people. Kaya nakakabsat nga paksiyatan ti tao. Tapnon ti kasta ma-occupy na DJ land. Ngam ti more than conqueror, he can turn his enemies into his servant. Maawatan nyo kakabsat? Kaya't nang asawan kastoy. If we are just a conquering Christian, it means mapukaw tayo lang, dagiti problema tayo. But if we are a more than conqueror, we can use our problem for our good. Yun ang Romans 8:28. All things work together for good. Dagiti pagpagarupam kakabsat, nga kasla hindrance, pagpagarupam, humanly speaking, nga isuda ket makailapad, gayam ket pinagbalin ti Apo isuda, nga elements, materials, tapnon adadda nga mga advance kapay.
That is the meaning of more than a conqueror. Nabayag ko ngayon at adal deda kakabsat. Kasi isot topic iti BHYC. Hanlang amin nga isot topic ko ngayon preach di more than a conqueror. Ngam nabayag ko ngayon at adal inis study tinugtugawan, inkarkararag. Ana ti meaning ti more than a conqueror. Kasi no more than a conqueror, hang ka lang a conqueror, you are more than that. So the question is, anat difference ti conqueror kun more than a conqueror? Then I begin to realize, nga, di jay kunana, jacket famine, kung kunana, di ba? O, anapay, sword, persecution. No conqueror ka, meaning, you can remove those obstacles. That's a conqueror. He can remove the obstacles. Ngamti more than a conqueror, he can make use of those obstacles for his advancement. Example, in the book of Acts, book of Acts, chapter 8, kunana jay, they that were scattered abroad. Question, apay nga DJ church, ket nawara-wara. Why were they scattered abroad? We know that when the church is scattered, it can weaken the church, right? Because the strength of the church is unity, right? Brethren, how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. Tama? So if the church is scattered abroad, ginamit ng diablo ang persecution to weaken the church by persecuting its members. As a result, they were scattered abroad, right? Okay. Papaanong naging more than conqueror yung mga believers? Papaano sila naging more than conquerors? Chapter 8. They that were scattered abroad. Look at that. They were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Verse 2. Oh. Tingnan natin ha. Chapter 8. Are you still there? Okay? Dito nga absat dinggan nyo kasi importante nga mindset. Dito nga maawatan tayo nga Kristiyano. O anat na pasamak. Verse 4. What happened? Verse 4. Therefore they that were scattered abroad. Again, why were they scattered abroad? So anat result when the church is scattered abroad? Anat result na? They are weakened, mapakapoy, di ba? Because the strength of the church is unity. But when the devil, the enemy, thought that by scattering them abroad, they will be weakened, what happened? Mas matindi ang nangyari. They did not only defeat persecution, but they took advantage of the persecution to what? They went abroad and preached the word. Yan ang ibig sabihin ng more than a conqueror. And that's what we are as Christians. Pero pastor, hindi naman ganyan lagi ang pananaw ko sa buhay. Mahina ako eh. That is why I am giving to you these scriptural swords so that you will not only conquer your trials in life, but you can take advantage of those things tapno makapag-advance ka nga para itiyapo. Alright, now, let's move on. So naawatan yun, tika na sa unti more than a conqueror. Okay. Number 1 that we have studied the other Sunday, personal struggle that we need to overcome, we need to conquer is anger. Kumusta ang kakabsat? Nanipod, idinangag mo deti nga message. At damot lang nagbaliwan nan kakabsat, iti panagpupungtot tayo. Di kita man nagpungpungtot. Amen? Okay? I hope nga nalaglagip mo deti Ephesians chapter 4, be ye angry and sin not. Numadlaw mo nga kaslang DJ na inlasagan, iti panagpungtot king ka, kat matemplam ti bagim, kaputa, deti verse, isut malagip mo. Oh. Anxiety, number 2. Panag-worry about the future.
Oh, I hope the moment nga ma-realize mo't agwori, si kamutlat mangipalagip ti bagbagim. Kat kunam, well, naglawag, dati ko na ni Apo Jesus, seek ye first the kingdom of God. Hangko nga, ipalubos nga digitoy, nga pagdanagan, maipapan ti masakbayan, kat isuda iti manglapod kanyak. No di kat aramatek digitoy, nga isot gapo nang agtalikak ti Apo, kat adadda nga birukek mo muna ti pagarian na, ti kinalinteg na, kat makitak to, all these things shall be added. May ikatlo, bitterness. Oh. Mabalin nga kadigiti naglabas nga aldaw, dadagakabsat, dagiti nakai-involvan tayo nga relationship conflicts, and even after the conflict, the bitterness still remains because of the hurt, the harsh words. But you know, the Lord Jesus Christ admonished us, anat ko na nagakabsat, we need to forgive. Oh. Iso nga ije kaungam, sakbay nga inka agtrabaho itang alawas, kunam Apo, ikatem di gitoy nga kaslang dagansan iti pusok, extra baggage. Expensive deta kasi one time nagbiyahe ako, 15 kilos lang dapat DJ bagahe. Kat idagawid ka, dumadigit ginatgatang ang kakabsat, kat agsobra nga permin, saan lang nga magkuno may sa kilo lang, natsursurok pa yun kakabsat ng DJ kilo di bagahek. Kat bayad ako, nangingina pa yun, di pagbayad ko extra baggage. Ngam di bayad, di ginatang ko kakabsat, nga isot gapo na nga nag-extra baggage sa. So what I did is, I had to consider removing things kasi I cannot afford to pay that amount just to bring home those things. Nangingina pa yun kakabsat, ngam di ginatang ko, di pagbayad ko. So kastamat ti pa nagbiyak ti Kristiyano. Masapol nga overcome tayo kakabsat. No, adapela bitterness ti puso tayo. Dete, di kita'y tao kakabsat nga nakakonflict tayo, i-confess tayo tiyapot ko na tayo, Lord, ikatam ti bitterness kanyak. How about burnout? Kung ni Apo Jesus, come unto me, all ye that labor, heavy laden, I will give you rest. Okay? Isumaro no kakabsat, complaining. Complaining. Agreklamo. Next, confusion. By the way, di complaining, nakita tayo ti other meaning nakat murmuring. And then confusion. Okay? Mabalin nga iti dating agundaway, going back sa complaining, you're in a situation. Kat agkom-complain ka, let me ask you, can your complaining change the situation? Ha? Kung nandyan ka sa sitwasyon na yan ngayon, agririri, tariknam, agsasao kang aumakang kanggag, king kasi kalat agsasao, can your complaining change the situation? Yes or no? No. Actually, it's damaging. Isupay kit di iti mang perdiking ka, di pa nag-complain tayo. It's a spirit. Nature, dito yung kabsat. Kat masapol nga maikat, kat tatano, kat mapalagipang kagat ko na, oh pastor, thank you. Pauna yung permi man nga dimuyok kanyak detan nga point. Kasi adak yan ti situation itatak at agririri at iriknak. O mo karod maarami di pa nagririri kasi okay lang sana kung yung complaint natin maipaabot natin doon sa kinauukulan na tinatawag para ma-solve yung mga problems. But we are just complaining in ourselves. So it's not going to help. It will not solve problem. Number 6, confusion. Now, the Lord has not given us the spirit of fear. So, no hamu-amuno at aramidam itatagakabsat. Agkararag kagat ko nam, show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Anat aramidak Apo, I will not lean on my own understanding. Let's go to number 7. At dadwa nga inak iburay ita kada kayo, kakabsat, in addition to our list of our personal battles or personal struggles. Number 7, critical spirit. Okay? Critical
spirit. Hello? Now, what is a critical spirit? Ano ti critical spirit, kabsat? A critical spirit, according to the dictionary, is a negative attitude. Tandaan nyo, kabsat, attitude. But it's negative. A negative attitude of the heart that seeks to condemn. Tigayam turong ken intention DJ critical spirit ket mangipababa to tear down, destroy with words. That's a critical spirit. So you are using words. It is a negative attitude of the heart that seeks to condemn. Not condemn. Mangipababa. Mangdadaal. Okay? Condemnation. To condemn. To tear down. Mangguyod. Mangperdi. And destroy with words. So ana iti tool na kakabsat? Words. Now, you must remember, while you are copying the meaning, there are two kinds of criticism. Dua ti klase iti criticism. Have you been criticized before? Sino kada kayo ta-criticize ang kakabsat? Now, mabaling nga DJ nga criticism kakabsat, it's either constructive or destructive. There is a destructive criticism, meaning, ti goal na kakabsat, mangperdi. Mangipababa. DJ mo't constructive, of which, that is good. Kasi no, aday ti mang criticize king ka nga concerned person. No, kunana king ka, sister, madireta paldam. Criticism, DJ, di ngamin. Ngam, DJ, ka di nga criticism, mangperdi. Haan? Mabalin nga masaktan ka, ngam isut mangi correcten ka. So constructive criticism is meant to correct. Amen? Ket napintas deta kakabsat. Han isuna nga deta critical spirit, no di ket isuna deta corrective iti attitude na. Awan goal na no di biyag mo kakabsat ket mayan natop kadagiti isursuro iti nasantuan nga surat. So, diti church tayo, awan dapat iti critical spirit. Dapat corrective di spirit tayo. At iso deta nga ti purpose pa iti Bible, for correction. Amen? So, napintas kakabsat no aday ti mang correct. Kasi constructive, pagsayaatan tayo di jay. O, no kunanaking ka, brother, madlaw ko kat kwa, kanayon kang maladaw, anakad tirason, brother. So, hamo ipapan nga DJ kakabsat, kat kasla judge-judgen na ka. He's not trying to judge you. He is actually trying to help you. So, no makangag kakabsat, iti mangungot king ka, haan mo nga panunutan di pakasaktam ngamin nga umuna, ti panunutan, anat goal de ti tao nga mangungungot kanyak. No ti goal na laeng kakabsat, kat mang dadail king ka, that's a critical spirit. Ngam no, jay tao nga mang correcten ka, ti goal na, katap nun mayalain, jay biyag mo ti sa utiapo, akat you should thank God, no man nasakit nga dinggan, ngam to no maamiris mo kakabsat ko nam thank you apo, ta adakabsat nga, no man nasakit, di pa nang ibagana, nga magyaman nakta, adamangi correct kanyak. Oh. Baka ko natin ito critical spirit, jak agsasaod to church, and hanti kung ko nakakabsat, madi. No, damakita tayo nga kabsat, ket amo tayo nga hanausto jer aramiden na, agsao tayo, haan nga tapno mang perdiking kwa na, ngam tapnon ti kasta, matulungan tayo isuna, kasarita tayo. O, tatta kakabsat, kasti ngamin iti ag-correct. Ikwak pala, dito positive side, at discussion tayo to di negative, di critical spirit. Ti panag-correct kakabsat, the art of correcting, years ago, in the Bible school,
adain suro da kada kami ide kakabsat, nga art of correcting a brother in the Lord. DJ art of correcting kakabsat, kat usaram DJ ko na da nga sandwich. Naimas ni sandwich, di ngamin, amen. Aglalo no ti palaman na kakabsat, kat detay mayonnaise nga, daitlog na, amen. Paboritok DJ ko. Uno detay pepper, detay ano di jaya? Ha? Pepper, dete adda iti pepper na? Oo, pepperoni. Pepperoni ba yun? O, pepper. Okay? Naimas, di ba? Ngam kasano di sandwich? Kasto iti plaster di sandwich. Tinggan nyo kakabsat. Bread, palaman, bread. Correct? Thumbs up. Dagay nga data sum. Okay. Bread, palaman. Amoyo, this is not only good for church. Orienti unag ti pampamilya tayo. Dati nga naganak as we try to correct our children. Okay? Bread, palaman, bread. DJ bread, isu kakabsat DJ positive word. DJ palaman, isu DJ medyo nasakit nga dinggan, ngam isu DJ correction nga ipakat mo. Kat DJ maudi nga bread, ala barumot lang kakabsat, iti positive. Example, if I want to correct brother Pipo, example, brother Pipo. As pagarigan, nakitak nga si kaket active, agisurusuro ti Sunday school. For example, involved ka pa iti music ministry. Pero lulong ka sa Mobile Legend. Di ba? Example lang ha, hindi ko naman sinasabing lulong ka sa Mobile Legend eh. Example lang. So ngayon, I approached you. Ano ti goal ko kakabsat? Kaya't ko nga tulungan isuna nga ma-overcome na di Mobile Legend. Bakit? Kasi mabaling nga iso ti maka-apekto di testimonyo na ta. Kasanun to nga gisurot young people kat di mat example di biagnan. So, ano ti proper nga panang correct ko kengkwana? Asit gak. Prayerfully speaking the truth in love. Mahal ko siya eh. Anong sasabihin ko? Brother Pipo, praise God, makabendisyon, tamar aramat na ka iti apo. DJ bread, positive. Negative. DJ correction, ibagam kingkwanan. Pero Brad, napansin ko lang, mukhang lulong kayata sa Mobile Legend. Kasi Brad, narinig mo ba yung preaching ni Pastor? Ikaw, Sunday school teacher, mayat nga rod, nga gisursuro ka, kat kontraan di biyag mo, di sursuro ni Pastor. So nga Brad, masapol nga maikat mo, deta pa naka-addict mo ti Mobile Legend. O, palaman, na ipakagat mo kengkwanan, right? Palaman na, ay ti, isublim di bread, anak ko na. Don't worry Brad, I'm praying for you. Positive. No, di jay kakabsat, iti na itid mo kengkwana, eket, no napintas lakat ti heart na kakabsat, akat ko na, thank you brother ha, admitarek talaga. Kasi deti ngamin kina-addict kot Mobile Legend, kat ansay, bagpela ngamin idi. Kat usto nga talaga, mariknak mo't brad nga talaga nga isot mangikalang kanyak eh. Ngam agyaman nak taadaga nga nang ipalagip kanyak. Yun! Amen? Yun ang tinatawag na constructive criticism or corrective spirit. So, naawatan tayong kakabsat. Amen? So, hindi kong kunang, impress ni Pastor ti critical, hindi agsasot negative kadigiti kakabsat. Tiket na sawan kakabsat, paggidyatan tayo di constructive kundi destructive. Now, on the other hand, that destructive kakabsat, it is a critical spirit that is meant to destroy rather than build. Ngamin kakabsat, we must realize that words have the power to crush. Right? Tibalikas kakabsat kat ko mang puspus mang dudog. Right? Words have the power to crush or to condemn. Okay? Or tear down someone. Makita tayo dito, Proverbs chapter 15, verse number 4. Proverbs 15, verse number 4. Anak ko na jay. Tinanakman adila, isumay sa akayo tibiyag. You see that? No gayam amu tayo ti agsarita,
iti nasayaat ken amuti nga ibaga iti pagimbagan, datayo ket maibilang amanakem, ket dayjay nga panagsarita tayo, kayo ti biag, amo yung tree of life. Kunada ket deta coconut is a tree of life. Apay nga tree of life, because adu ti maalam nga resources ka deta coconut. Makain-inom ka, adda diguna. Mabisin ka, adda para na. Uno adda dete bagas na. Oh, anapay? Narugit ta sa higmo, mabalim mo nga pag. Kuskus, isuna. Diyan ka mo isupelat usaran yung itakakabsat, hanan sa uso ti lampason. Oh, anapay? Mausar pa iti ki, daddo makakabsat nga construction, coco lumber. Amen? Oh, anapay kakabsat? Dagitay taga-Claveria, eket, di jaya? Ay, labigayam di jay. Labigayam, tiyamok no coconut. Oh, ngam kakabsat, DJ kwa, bulong na. Oh, nung padpadaya kakabsat, idi, anat makita yung nga ipanda ka di kita kwa. Ha? Pagdekorasyon da. You see, it's a tree of life, meaning, adut maitulong na. So no gayam na nakam ti panagsarita tayo kakabsat, adu nga tao ti matulungan na. Ngam no immature ti panagsarita tayo, adu mo ta tao iti possible nga madadael na. And sometimes, listen, it is possible that we could be a person with a critical spirit and not even realize it. You see that? Sometimes, kabsat, critical tayo gaya man, agsarsarita tayo, nga hante na pupuutan, nga critical ti spirit tayo. Unless somebody will remind you, Brad, medyo madinsa, deti kuam spirit, turong dagiti sarita. So, napipia, Brad, nga ikararag talata di taong kaysa criticizing. Now, listen, if we are to grow spiritually and help others grow spiritually, we must remove and change our critical spirit. No kayat tayo ti ag-grow ti spiritual life tayo. Kayat tayo nga matulungan ti sabaling ag-grow, usaran tayo kakabsat ti dila tayo. Saan nga tapnon mang perdi ka jay tao, no di kat mang build up iti pada tayo nga Kristiyano. Actually, uray ije uneg ti pagubraan kakabsat, hananasayaat nga testimonyo, nga datayo kat amuda nga Kristiyano, Baptist, nga mangikas kasaba iti Biblia, ngem ti spirit tayo kat very critical. Hello? Kita nyo, hanlaan nga this is good for church setting, family setting, uray pa di pagubraan. So if our testimony has to remain sweet, not sweet, nasamit, amen. Kasi iti critical spirit, kat nakarkaro pa'y kakabsat ngam suka. Padasam man ti uminom ti suka, sa nga baso. Padasam man bangbang, uminom ka, sa nga baso nga suka, anat mapasamak ta tiyan mo. Agat agkibor nga agapgas. Ya? Ngam padasam ti uminom, ti aglinglinget nga cokes. Agat makapabangar. So, in the workplace, i-check tayo kakabsat, tabakalakit di, hantay na pupuutan, and we thought it's just fine that we are uttering words that can destroy. And all of us, some point, one time in our life, several times probably, naging critical ti spirit tayo kakabsat. Yes? If we will be honest about it, yeah. So if our testimony has to remain sweet and shining, masapol nga maikat deto. So anang arod kakabsat, iti kampilan. Okay, deto iti solusyonan. Anang arod ti verse nga dapat, pangduyok ko, kada ito'y, nga enemy, kuno struggle iti biyag ko. Tapnon ti kastaket, mapaksyat, DJ, kasla, gita na, kanyak ti kina-critical spirit ko. So DJ stronghold. Kasano, anya nga verse? Lukibon tayo di Ephesians 4:32. Ephesians chapter 4, verse number 32.
Okay, basahan tayo. Everybody, read. And be ye kind one to another. That's the command. That's the command. Kuna na ti Ilocano, ket managayan ayat kayo, be ye kind one to another. Tender-hearted, at daan tinalukneng a puso. Forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mabalin nga kunam, pastor, naingkalintagan laeng at espiritu ket kastoy kasi dimam mo ti ugali na. Mabalin ako na tayo ayan. Dimam mo no kasanot ka, kakaro, ti ugali na, dahita nga tao kanyak di pagubraan, pastor. Nga anak ko na ti Biblia, you are the salt of the earth. You are the light. So, numan pa'y adda kada tayo, DJ Spirit, kat mabalin nga adda kada tayo ti personalidad, nga kaya tayo nga dalhen, DJ nga critical spirit, nga mas pilyan tayo ti agpakumbaba iti Apo, kat kuna tayo Apo, for the sake of my testimony, and for the sake of your name in my life, and because you said it, Lord, I will be kind to this person. Sa isaya atek latta Apo, ti panakisarita ka dito nga tao. So, DJ nga sword kakabsat, duyukan na, DJ nga kasla monster. Kasi ti critical spirit, kat kala monster nga min dito kakabsat eh. Nuhan nga masinggalot, kat sana mabalod kakabsat, kat talaga nga kasla leon, ngumurnger nga mangdadael. So, upon knowing this, kuna na, be ye kind one to another, aramidem. Okay? Tender-hearted, nalukneng di pusom. Forgiving, managpakawan. Amen? Di apay ko man. Apo, ala, for the sake of my testimony. No siyak lang, Apo, kayang-kayak tihan na makin-inuni ka, deta nga tao rin makatawon eh. Ngam, haan nga DJ, siyak no, di kat, ti pampanunutag, sika Apo, kanti sa So, deti sa uti Apo, isuti agbalinan kakabsat, nga kampilan, nga mangkangker kadayjay, nga banag iti biyag tayo, tapno mapagbaligyan tayo. Amen? So nga, itang alawas ko nam, Lord, change me, O God. Change my heart. Detat nabindas kay kararag mo ti Apo, baliwam ti pusok Apo. Baka nasanayak nga mineng nga detay talag, kritiko ti ubrak. Nasanayak nga detay, agkom-complain, judgmental ti spirit ko. Luke chapter 6, verse 45. Luke chapter 6, verse 45. Amen. Still alive? Dakay nga dita Facebook Live. Still alive? Amen? Manuti adda Facebook Live. Ha? 118. Agamen kayo kakabsat nga data Facebook Live. Amen? Nung natamaan kayo ka DJ nga message kat iso iti struggle nga ti Apo kat tinulungan na ka, agamen ka. Luke 6:45. Okay? Tinaimbag a tao, ababaen tinasayat agameng ti puso na, ket irwar na tinaimbag. Kitaan nyo? No gayam hana nasaya at dagiti rumrumwar tingiwat tayo. The real problem is not the person nga sarsaritaan tayo, wano kasla kritika rin tayo. But the real problem is the heart. You see that? You check your heart. A good man out of the good treasure, no ti puso nabaknang kadagiti nasaya at tabanag. Anat irwar na? Kat nasaya at kakabsat ti irwar na. Kitaan nyo? I-check tayo. Baka hante mapupuutan kat isot nagbalin nga kasla mode. Amuyot mode. Kasla, deta washing machine, iset mo di mode na ka. No inset mo, automatic ka isot surutan nan. Baka dito na puutan, iso dito ti mode, ti spirit tayo nga basta da makita tayo kat kritikarte nga kritikaran kakabsat. Mode, we need to change the setting of our life. Our heart, ulitin tayo di verse, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil.
For of the abundance of the heart, his mouth speaketh. So nga, nga di jay ngiwat ti mo na nga gwardyaan tayo, jay puso kakabsat. Amen? Oh. Deta kakabsat, no, dakaabay yu, ditayan yu ita, tabalay yu, no, dito sanctuary, ibagam takaabay mo, guard your heart, brother, kunam. Guard your heart, sister. Amen? The heart of the problem is the problem of the heart. Husto no saan? Han na mabalingahan na husto kakabsat kasi sa uti apo deto. Han nagkamali ti Biblia. The real problem is not the person, it's our heart. Oh, kita? Mayat ti thumbs up ni Tita Remy. Good afternoon, Tita. Dodagan Tito Irinyo. Mayat. Amen. Okay? Praise the Lord. And then, anat aramidag nga rudan, pastor. Okay. No na-realize mo nga, apo, o nagpaiso siyak deta, pero may lang nga, di mo't lamalpas ni pastor, deta puntunan. Papang kuma, the next pointan. Okay. Kastiti aramidem kakabsat, 1 John 1:9. 1 John chapter 1 verse 9. I-guide ka, iti masapol nga aramidem. Kasi, you need to acknowledge, basol di jay, right? Because it is contrary to the law of God. Violation, jay sa uti apo. Ano ti law ti apo? Be ye kind. Forgiving one another. Tender-hearted. So, maibusor ka, di jay lintag ti apo, di jay, right? It's an offense to the precept of God. Therefore, we must acknowledge it as sin. Hamoy kalkalintagan. Kung ko na nga, awa na. Depende. Well, maybe there are some situations kakabsat nga dahi justification na, but generally kakabsat, it's a sin. 1 John 1:9. Anong sabi ng Bible sa 1 John 1:9? If we confess our sins, ipudnum ti apo ko nam, Lord, madi deti spirit ko apo, imbes nga ti panagsaritak ket ti mang build up, no, adaman ti i-correct ko ket speaking the truth in love, madiapo kasi dati pa nagsarita kat makadadal. Aglalalo ta Facebook kakabsat. Hello? Adaming Facebook tayo. Amen? Sound check. Narigat nga talaga kakabsat kuya. Face mask, permi nga. Adaming Facebook tayo. Amen? Okay? Oh. Annadan tayo kakabsat. Iwarwarnak tayo dita Facebook nga words. Because pampanunutan tayo di testimonyo tayo nga Kristiyano. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You know, pandemic lang arudan, crisis lang arudan kakabsat, marigrigatan ti gobyerno, kakaasi, digiti leaders, adupela, digiti the critical spirit na, imbes nga kararag. Di ba? Imbes nga tumulong, sumuporta, aramidan at pasat na, katawa. Kasi, hananapintas, digiti agenda da kakabsat, dadaulan da iti existing administrasyon. Iti leader, i-discredit da. Agad, kasanutay pa yun kakabsat, no perdium di leader, di awana na, so di ko na ni Pastor John, anarchy, mawara-wara tayon. You see that? Kasta kakabsat. Amen? Still alive? Oh. Let me give you one more thing. I hope nakatulong kada kayo, DJ kakabsat nga truth. So, ano ti dapat kada tayo? Constructive criticism. Saan nga destructive? Critical spirit. Okay? Next, nga personal battle ti biyag tayo. Number 8, kakabsat, discontent. Discontent. Ano kahit nga sawon kakabsat, iti discontent. It means dissatisfaction with one's circumstances or possession. Okay? Dissatisfaction. Saan nga naragsak isuna, han nga napnek, han na maapresyar. DJ blessing nga inted iti apo ken kuana. Amen? Ayan na, dito yung cellphone ko tayo. At da iti, nakitak itay kakabsat. Dinggan nyo.
Kunanad toy. Kunanagat. If we are young, we want to be older. If we are old, we wish we were younger. If it is old, we want something new. If it is new, we want something newer. Ano ba talaga? Di ba? If it is small, we want something bigger. If it is big, we want something really big. If we have $100, we want 200. If we have 200, we want 500. Nagsarsar din ngaya. Insatiable kakabsat itilas ti tao. Oh, you see that? If we have a job, we dream of a better job. If a bigger job, a closer job, a bigger office, better boss, better benefit, more challenge, bigger opportunity, nicer people to work for. Well, of course, in this case, agdu magakabsat ti needs kun wants. If it is need, then it is subject for prayer. Why? Because my God shall supply all your need. Apo, dito iti ka sa pulak, Apo. But if it is just a want, when you have something, but you want something, another thing, when you already have it, ano di jayong kakabsat? Akat discontent. That at some point in our life, napadasan yun tinaging discontent. Depende kakabsat, dahil agpapada iti kasla issues iti panagbiag. Discontentment. You see? Kunana kakabsat, DJ, may isang tao kunana, contentment makes a poor man rich. Discontent makes a rich man poor. Studeta. Pudno. No adaking kat panakapnek, uray napanglaw ka, kasla nabaknang ti panagreknam. Amom ngamin dito, discontent kat kabsat ngamin ni envy. Amuyot envy? Oh. Nakakita kay ti taon nga tinaga na kat envy. O nga tamot aya, tita envy. Oh. Kasi, ada blessing mo, ngum ada nakitam, umapal jerik nam, hangkan to naragsakan ka di dyan, daging ka. So, agkabsat ti discontent kan envy. But discontent makes a rich man poor. And you know what? Discontent is the cancer of the soul. It eats away our joy, corrodes our testimony. Isu nga kakabsat, masapol nga i-exercise tayo iti contentment. Now, Philippians chapter 4, verses 11 to 13. Sabi ko mata, adunto ka dakiti ag testimony ko kunayo, amoyo eksakto di message ni pastor ka di situation ko. Timely unay, gaputa isot dapat gayam nga dakanyak. What I needed was not a change of situation. What I needed is a change of attitude. Philippians chapter 4, verse number 11 to 13. Kuna ni Apostol Pablo, saan ko asawen no maipapanti pa nakasapol, tanaadal ko no anyaman ti kasasaad ko. Deta ti kayo nasaon, deta whatsoever state I am, kat iyak acknowledge na kakabsat, nga no anyaman iti pangiturungan ti Apo ti biyag na. It is the sovereignty of God nga makuna. Sovereign, meaning, He admits and acknowledges that God is in control of circumstances. So kunana, anyaman iti pangidalanan ti Apo, and whatever state I am, kunana, therewith to be content. So, noan niya, deti sitwasyon ko ita, kat isu ti pagayatan iti Apo kanyak, nasursurok nga maragsakan no anyaman dayjay sitwasyon nga ayan ko. Amen? Ado ngamin kakabsat iti implications na deti discontent eh. Ado ti dadumapay nga kakonekta na nga negative attitude iti biyag tayo. Okay? Kaya ko na dito verse number 12. I know both how to be abased. Ekat no, deti pelang iti agdakanyak ita, nasursurok no kasano iti maragsakan, iti Apo, to rejoice in the Lord. If I am on a low situation, and I know how to abound. Kita nyo?
You see, poverty does not always mean spirituality, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pag tayo ay mahirap sa buhay, mas spiritual tayo. Na pag mas marami tayong blessing, carnal tayo. Remember that money is amoral. Tingnan na sa unti amoral, it is neither good nor bad. It depends upon the person who has it. Kita yung kakabsat? So, hanakat na sawang narigat nanumo di trabaho tayo kat mas spiritual tayo. Tadete na pimpindas trabaho na kat madididyayo, karnal api nakadukwarta na. Haanakas jay kakabsat. Kasi ni Apostol Pablo kat inparanas ti apo keng kuana. Di gito yung pasamak, di ba? Amen? Napadasan nyo kadin ti kas jay mo't kakabsat. Napadasan nyo dete, apo, umamutlat pagubra akon. Napadasan nyo mo't dete, apo, di mo mo't amo no sino ti sung bata mo ta, agigidanda mo ta, tumawagan kakabsat. Amen? Oh. Ditikan, ditoy. May kagubrang ko na, idikat kakaasi kang agsapsapol. Tatangkat, kakaasi kang desisyon ng kakabsat. So, in paranas iti apo kini Apostol Pablo, both. But kaskas di kakabsat. Nga ti puso na, ti kaslang approach when no position ti mind na. Kadigitoy nga sitwasyon ti panagbiag, kanayon nga dalataging kwa na jay, contentment. Meaning, adaking kwa na ti panagyaman. Apo, thank you. No deti, adakadakam itakat, thank you, Lord. You see that? Kaya ako na natoy, I know about how to be abased and I know how to abound. Everywhere, sa dinuman, and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry. Amoy ket na nga sa unti instructed, kakabsat. Kasla ta ubing. No ininstrakam kakabsat. Kat receptive ta puso ta ubing. Kunam king kuana. Kasla kadakam ti ubing kami. Well instructed kami kakabsat numapang kami kadagiti sa bali nga balay. Apo, dakam pela ta dalang kakabsat. Ti kuna ni mama. Padasan nyo iti tumakdetakder taka makasarak kay tao. Puunin nga instruction detang kakabsat. Nakabutbuting nga instruction, amen? Hansa nga instruction di dayan, warning. Padasan nyo ti tumakdetakder nga taray, nga digeg, tugaw ti abay ko tang makasarak kayo no agawid tayo. Kat da kamimot kakabsat out of fear, ding gamit di instruction, right? Iso nga numapang kami di balayan, wano agaten kam ka digiti conference, makitak digiti padak nga pastor's kid, agtataray dang kakabsat nga gayam. Malagip ko ti instruction ni mama. I remain in my position regardless of my temptation. Temptation ti ubing Di ba? No makakita ti ubing ti pada nga ubing nga mapanagay ayam ang kakabsat kat aggagatel jerik nanan. Ti kayat na kat papamutan makidanggay nga gay ayaman. Ngam ana kakabsat, di instruction na di panunod ko. Nga ana, baot iti kasaritak. Tuno gawidak no jak agtal na. See that? So Paul said, anyaman ti dimteng ti panagbiag, pampanunutag ti instruction ti apo kanyak. Nga Paul, life is not measured by the abundance of the things that you possess. Mindful ni Apostol Pablo ka di jay. Nga saan nga ti kinaado ti pirak, ti usto nga pangrukodam, iti tao. Ti Apo Jesus mismo't nang ibaga, right? Life is not measured by the abundance of the things that he possesses. So, kina Apostol Pablo, whether adukan basit, kasla iso keng kuana. Gaputa mindful ka di instruction, I am instructed. Itayo. So, di jay kakabsat, iti espada na. O, ituloy tayo. I'm instructed both to be full and to be hungry. Both to abound and to suffer need. So, parang sa feeling niya, iso. Idi ado, okay. Idi awan, okay lang tamit. Iso kanyak. No mampay, in reality, it changes because the value of 10 peso is not the same with the value of 1,000. But no matter, if you only have 10 pesos that can afford, that can afford according to its value, or whatever, 1,000, isot value na diyad daking ka,
Naragsak ka lahat di maghatang na. Because you're instructed to be content. Kita yung kakabsat. Hello? Oh. Deta kakabsat, iti nakapimpintas nga prinsipyo nga maadal ta idata. Now, as I close kakabsat, no may panggap ka dagiti worldly, earthly, material things ti panagbiag, masapol nga laglagipon tayo dito instruction iti apo. Contentment. In everything give thanks. Amen? But, on the other hand, no may panggap mo ti spiritual life tayo, ti panagserbi tayo ti apo, masapol nga awang kada tayo ti panakapnek. DJ ti mako nga holy dissatisfaction. Nasantuan nga awang panakapnek. Meaning to say, Lord, I want to grow. So no ita kakabsat, nasursuro mong timang ti tithes, apo, kayat ko pa iti aggrow. Hello? No nasursuro mong iti mangted iti missions offering, Lord, kayat ko manen iti aggrow. No nasursuro mong iti mangted ti first fruit, apo, kayat ko manen ti aggrow. So every year kakabsat, no may panggap di pa nagserbim iti apo, aggigrow kang aggigrow. So deti ko na ni Apostol Pablo, ti Philippians chapter 3, I press toward the mark. Agda iti, kayat ko nga magunod nga spiritual goal iti panagbiag ko. For the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ngam ti problema ka, dagiti adu nga Kristiyano, nagadot goals na kakabsat nga pang personal. Ngam no spiritual life na kakabsat, kat awampulos iti goal na nga ag-improve. That's a big problem. Alakat balansin tayo. What a blessing no inikan na tayo ti apo, iti wisdom to become good stewards kadagiti resources kan material things. But, masapol nga kabsat nga iti kaslang, anak kahit ko sa unan, ti dapat nga primary, ti biyag tayo, iso DJ, relasyon tayo, di pa nag-grow tayo ti apo. Because, that makes us a good steward of those material things. Ha? No napintas ti spiritual life tayo, tilangan-langan tayo ti apo. I hope ma-realize tayo, DJ kakabsat. Amen? Oh. Mayat nga rod, tatta kakabsat nga, kung kunatay, Lord, thank you for your blessings on me. Kat kunati apo, anamot nga rod, ministry ta church. Ha? Hello? Nakaragragsak ting agkang kanta, thank you, Lord, for your blessings on me. Ay, kung nati apo, anamot nga ro ti ministry anak ko. Nagadot blessing cooking ka, di kamot pulos mangtad. Nagadot blessings cooking ka, di kamot ipaaramat kanyak. Hello? Oh, madidijay kakabsat. Masapol nga spiritually, masapol nga ti puso tayo kat bumarbara. Amen? Dapat kasla tayo tay diesel nga makina. Habang nga umat adayo, bumaybayag, bumarbara kakabsat, tumartaray. Kas jay kumati puso tayo. Rumub-rub-rub. No may papan, ti pamati, kan iti panagserbi iti apo. Amen? Oh, so I would like to challenge you. In matters of earthly goods, let us be content, let us be grateful, and let us praise God. But in matters of our spirituality, our growth, and our service to the Lord, masapol nga kasla ti puso tayo kat kini Pastor John, oray senior citizen ng kakabsat. Hana agina na, di puso na nga para iti apo. Kitaan nyo? He will always dare. He wants to, what? Conquer new heights in his spiritual life. Oh. Kunahan na kat, baka dito building ti Claveria kat isot mo uding kunahan na hantay amo aga kapsat. Tano, ti apo ikan na pa iso na ti biag kirid kumpigsa. Next year, ag building project tayo agad. Hantumot lagtal na di puso na kakabsat amang buy-buya. Nga na mailintag, di kita makita na nga dapat. Nga maarami na pagsayaatan ti building project. Ngam ti puso na kakabsat. Ha? Nung mampay lumakayan ngam talaga nga bumarbara iti panagserbi na iti apo. Amen? Oh.
habang tumatanda, lalong gumaganda. Amuyo ka no, deta violin. As I close, violin. Ha? Anat violin kakabsat? Gulo. Kasi ti plural na kat violence. Okay. Deta violin kakabsat, amuyo ka di, nga habang nga dumadaan, di kahana, pumimpintas iti unina. Didn't you know that? Hanakas la tapiano kakabsat, nga bumaybayag, pumangpangit, iti tono na, kanuni na, sound na. That's true. Ngam di ka no violin, habang nga dumadaan, di kahana kakabsat, pumimpintas kanu ti sound na. Isong amuyo, at dadigit lakot violin, nga iti kangina na, saan lang nga gapo, di nagan na, ngem gapo, di kabayagnan kakabsat. Because no nabaybayag, siguro di kayo, gapo iti panagbayag na kakabsat, at da iti i-contribute na nga nasamsamit pa nga tunog. Kastate ko mga Kristiyano, amen. Nga uray, bumakbakat, lumaklakay, rumakrakayan, tinaindagaan nga bagi. Ngam ti tunog, ti spirituality tayo kakabsat, at dadalakit di nga sumamsamit. Amen! Oh. Uray di kayo nag-amen kakabsat, ngam nangag ti apo di amen yo. Praise God. Oh. So nagpintasan no maiurnos mo, di panunot mo amirism, nagpaiso aya, usto di jay. Madimo tagpaiso nga masobra ak ti agambi ambisyon iti nain materialan. Kat no utubok de ti espiritualidad ko, kat awan na pulos ko akta church, kala atenderak lang kat nakabaybayagak nga miyembro, madi atalaga kakabsat. Uriyan at pangalalam nga suli. Amen? Iso nga, I hope nga digitoy, nga challenge ka data ita nga maleng, receptive ti puso tayo, kat umukuop, awan sabali nga goal ko nga nang i-preach detoy, no di matauhan tayo, ma-encourage tayo, makorek digiti wrong, ma-challenge tayo, ket adadapay nga nasaysayaat iti panagserbita iti Apo. Amen! Ti Apot padaydayaw kakabsat. What a blessing!